Koja je tajna dobrog humusa? Ono što je kod humusa jako važno je postotak, odnosno udio tahini paste. Pasta od sezama. Znači, nema pravog humusa bez tahini paste. Ako govorimo o toj originalnoj recepturi. Naravno da sad neko može reći joj, meni tahini ne paše jer je onako malo gorkastog, orašastog okusa, ali ako govorimo o originalnoj recepturi, to je sigurno tahini, kojeg, evo, u Sana humusu ima, reći ću, 16%, i to je najveći postotak trenutno na tržištu. Tahini pasta je ono što daje mazivost, orašasti okus, ali ne samo to, nego i mnoštvo kalcija, željeza, znači to je sastojak koji mu je pravi onaj nutritivni boost. Svježina. S tim da sad svježina, znate, ljudi misle čim je nešto u frižideru da je svježe. To je jedan dio zaista točno. Drugi dio priče je i to svježe može imati različite rokove trajanja, što ne znači nužno da je nutritivno loše, ali ipak nije isto kad nešto ima 60 dana roka trajanja ili puno duže.